先睹为快。İsminiz nima? İsmim Eli. Sizningchi? İsmim Asigul. Siz bilan tanishganimdan intayin xursandman. Men va xushal. ，sim 表示名字的意思。sim。man 表示我的意思。man。Tanışıyoruz 表示认识的意思。Tanışıyoruz。intayin 表示很的意思。intayin。Хуşal 表示高兴的意思。Хуşal。边看边学。İsminiz nima? İsminiz nima? 你叫什么名字 ？İsminiz nima? İsmim Eli. İsmim Eli. 我叫艾丽。İsmim Eli. Sizningchi? Sizningchi? 你呢 ？Sizningchi? İsmim Asigul. İsmim Asigul. 我叫阿斯古里。İsmim Asigul. Siz bilan tanishganimdan intayin xursandman. Siz bilen tanışkınımga intayin huşalmen. 认识你很高兴。Siz bilen tanışkınımga intayin huşalmen. Men va xushal. Menmu huşal. 我也很高兴。Menmu huşal。要点总结：你们表示什么的意思？你们。耶利表示矮丽的意思。耶利。阿西古表示阿斯古里的意思。阿西古。